mon sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chibai le vek ule voin hi okas ni somni le pathum thole ni ania hun thain chan theu kan be sei US siam MQ-9B Predator drone India in le don ta China le Russia huang tawlu tu ka wangin India le United States in zom na hi athuk zela India tan US hi ain phal rei ta hle mai MQ-9B Predator armed drone somthum lai mai India chuan lei tumin US ador le meka a hlo thlin ngei porin ome India chuan China ramri line of actual control LAC le Indian Ocean ven him tumin tran alana sa hleya United States siam MQ-9B drone hi amamo ta hle ni achan berchu MQ-9B drone hi khomwal mai ba ka mission chi rang ranga ahman theya maritime surveillance tuipui chunga vei wak turte anti submarine warfare submarine ma chon theya ahman na tam hle ni khamasa loka Kabul muna Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri thana khan MQ-9 Reaper drone an manga Hellfire missile kapin Al-Qaeda shuai tu kha athi chiang hle ni kha MQ-9B drone hi US Defense ralthuam siam tu General Atomic siam MQ-9 Reaper variant thawania adoi lo khopang General Atomics Global Corporation Chief Executive Officer Dr. Vivek Lal chuan MQ-9B chungchanga India le US chu sarkar anin dor mekani ti asoya thil poimo te chu rampani sarkar te puan turani thu soyen company chuan India chu tan puya in huam renga in lai chin na thatak siama du bokani ati thulak nai na tarlan danin US le India hian technology sharing chungchanga in soirem anla mabak ni in a soibok kum sang ni le somni khan Indian Navy chuan MQ-9B Sea Guardian drone pani chu General Atomics ne na tangin kum khatan alo ho to a Indian Ocean an deploy ani hun tiam china top ta a ma se China a ngal sia Indian Navy chuan hun po se yange na voin thlengin an la kol me kani Indian Ocean region a hian China in dolong an lut ve fo maya India ngai atha theilova MQ-9B drone somthum zet US dollar billion thum mantur chu leitumin aman mo ta hlea Indian Air Force Navy le Army ten MQ-9B drone som thu an kol tura ruwa manani Indian Ocean ven himnan hian India chuan US ralthuam sangni le somni kum February thapo khan alo leito a Lockheed Martin siam MH-60 Romeo helicopter somni le palizet mai US dollar billion 2.6 man India poisa a crores ni le somruk manzet in remna an siama Indian Navy chuan MH-60 Romeo helicopter hi adong tanto tharuk chung indona le ara chua Russia le Ukraine war chuan naktuk okas ni somni le palikhian tharuk apum hlum ve to dona he indona hian engera chuanei Putinan adu murengem tite toy tein kan bi chiang don nia February ni somni le pali khan arin lok angeyin Russia chuan Ukraine a beitan ta a tharuk lai anin do tareng mai United Nations in a chin chia danin civilian mi sangruk don an thito a himna zongaral tlan tamzia hi chu chiar sen pon nilo okas ni som panga thenga Ukraine mi pui thizat hi sanga le zanga le som pali ni inan soya hliam tuar sang sari le zaruk le som kwale pariat anom to Ukraine mi ring pathum zela pakhat chu mani omna kal sanaral tlan ania heng ral tlan zong zinga azat ve hi no pang anni Ukraine civilian thi te hi bom te rocket le missile wanga thi te anni ber Ukraine ram chua sana ram dangaral tlan hi mi makta duai som pakhat vel anom to a
Second World War hnuah Europe rama refugee punchak pertum alani amaro chu van nei thak takin Ukraine mi puiral tlan makta duai li le nuai sari zet chuan Ukraine an lut le to a refugee la om hi tundin muna makta duai ruk le nuai sari vel an la omani Ukrainian refugee te hian atir lama kha chuan Poland an pan phota chumi hnuah Europe ram rang an kal chuak le ta a Poland ramalut an tamrualin refugee mi khual tam per chu Russia ani Russia rama Ukrainian ral tlan hi makta duai ni le nuai khat le sing ni lai an tling to a tuna Poland rama om hi makta duai khat le nuai ni velan ne a population anga chu chuan mi hring nuai khat zela Ukrainian refugee an mi khual zat kan soi chuan Estonia ram hian mi hring nuai khat zela Ukrainian refugee mi sang thum le zariat le somriat le pali an nei anga nia population anga soi chuan ral tlan mi khual tam berani adota Czechia Poland Lithuania Moldova Latvia Montenegro Slovakia Russia le Bulgaria te anne tharuk anin do hnuah Russia chuan Ukraine ram za som pathum vel lek ala theya he in do na in khovel economy a ngong dan te ralthuam le mi hring nun na an chan na sat zia te han en hian Russia tan po ahlok te chiam lo ni na lang in do na ra chua tam tak chu ni tin deuh thoin kan puanga thlir na tlang danga tangin Ukraine invasion hi hetiang hian bi chian tumta ila pakhatna khovel ram le international forum United Nations po tiamin Russia malak na titop thei anom lova United States le NATO po ni se Russia laka Ukraine chan him thei an omlo mai ni lovin Ukraine tan him na pe thei an omlo ti chiang takina langa pani na Russian force te nun ron zia chu kan heto thin to na in an chipui Slavic unaw te chunga ngei heti khopan chedu tamai hi Russia hian in lai chin na tha thisena in zom na te po aza view lo ti chiang hle chuwangin India po hian Russia hi arin lutuk chuan ati sual ve thei hle thoti hi khriata tha ome pathum na US Army in kumtam taka opto Afghanistan an chua san rup dan kha kan ngai to le chuan Afghan mi pui US lo thlop tu le an lam tang te kha anin chhir viawang chotiang deuh chia chuan Ukraine in US le NATO lam a on thin kha a in chhir ve ta hle inarin om tuna hian Taiwan po hi din mun khir taka om meka US yana kalsan le mayang ti te po a hlo thon omot mai tin a dot le a chuan sang ni le som pali Crimean War angot khachuni talova Ukraine mi pui hian an ram chan antuma West ralthuam an ngak satlia mai lova thei top choin an bei ve ni an President Zelensky chuan kalsan atum lo bur maya hei hian a sipai te chakna thara siam sak ni na langbok Ukraine invasion hi chik taka kan en chuan United Nations hnuah khovel ram tin te hi andem om tak zeta NATO le US po fakan phu chuang lo Russia po in chan rang awangin Ukraine a bei ani ve maya handem view tur po ni khan chuang lo indo na hi a chuak fowa even malak na chak tok lo awangin anin do rei ta deuh ti mai chau ni na lang Ukraine invasion a hian Ukraine sipai le mi pui te hian fakan phu bera an huai sen na wang hian Russia point ala bei don san ve nge inarin om ole khati zong kha tun tumata na international news le politics toy te kanan ti chhuat thei chu ne le phut mai sela ngai thatu zong ten atop thengamin long ngai thak sakawangin in chunga kan lo me